Matiang'i nashite kusiga akaonchokanana akagenda Nyanguru akaacha daraja 2 agasoa capital agakora safari yae. On the following day yale on Friday no hali ngararia Nyamira asa Matanga. Dero na irali chinga kichiane na ali padri na bishop ekanovara atebeke maene pi pato tebina kia mangana lingi ground ga padri elio ni ntebeke maene selia taria tatelo mali como tenu lazima totebeke maene sikere singinje kina kitoto mire amina eke maene kioka yo Matiang'i asikoli gusi. Matiang'i hapa ni kwao. Oh. Yeye alikuja kufungua shule, akapita kusalimia watu wa kwao. Oh, akapita kusalimia daraja, kapita akiendanga. Akisalimia watu wakitoka. The actual thing on why Matiang'i came to Kisii is that asipokuja Simba wana complain. Yeah, they complain. Tulisema tutwaneke maene. Simba wanaanza kujiuliza. Ngayari. Na wacha kubuliko. Ngayari reno magote bangana ro kubuliko president ngayari. Kwa nini? So Matiang'i, you will have to come. And actually Matiang'i so much rap. Akienda hapa hata mimi na complaining. Akienda 1 month bila kuja Kisii anasema ngaibona kusachie. Mbona anaenda kwingine hataki kuja kutusalimia. We actually feel so good when you have Papa available. Yes. Amana kunizum. Na Matiang'i deal tinaro kulingana na kioro cha maana chiko bochi moto. It was clearly said. One by one. Tutakuja hadi kwenu. Asibali. Kwa hili. Now you saw the incident that happened. Ili happen Mbande. Those guys are very lucky. They are very lucky. Walikuwa caught. So you saw the clip. Ni venye walisema nini hakukuwa na enough mambo za evidence venye wanaficha. Lakini kamera ingemumulika. Hivyo. Tafadhali wewe gun. Ukifanya mambo kamera isikuone. Isimpate. Because Kibaki ndiye alisema aje? Door to door. You will suffer alone. Unakwaro Kibaki ndiye narabono obera sign na Matiang'i deal ne chigundi busonga. You know, asaba kusindori kule aranchoke muliro. Yeah? Agusindori kule aranchoke muliro. Neli Kibaki ndiye akwana. Nande bano mbara babwa to borubo ichire bolime. Bakirete. If they will have to act, they will just act. Unajua I come from where is chingororo chire cheke maene. Madam rabera mani. Aradia. If you see Barongo just looking at you and keeping quiet, Barongo is the real deal. Barongo is the real deal. If you see Barongo looking at you, also he knows what will happen to you if you dare so much. Ikobono sabali ya Matiang'i in a nutshell. Nja kolete chichida chonsi yale nga around ya. Chidi wase chirete. We clearly saying aki. Obo choni obo mboko genderera. Toje venzo deal na nyinyi. Kulike kwa Matiang'i muna this time around. Nalidi achete. Na improve it ya soko kwana. Tata, ulimo president. Nagiale kotera. Oyo. Ayanda kete father. Watebeke maene. Muna Matiang'i atebete. Matiang'i they are not going to tolerate. They are not going to tolerate such kind of nonsense. One yega nreta kusi. Onye kobetela libono. Ada denga ama nyinga kuduli yoko kebo. Korore. Onye go kwa mwana anda iteru sinjire ngam. They are ready to face. They are ready to face those kind of challenges. Akino metena Matiang'i safata figa. Korore. Au kwa na kupore njeregete ya kuikasi kete wa ki bona akana akane. Tingo itera korore. Ngandora twara mabe kidogo. Aliko twara ngoro bune oseko. Kange binde Bishop lede mucho. Wala tiana abo. Simana ata na mete kesongo. Akimrocha mangana. You should actually prove yourself. Let me do it further before you do it. You should actually not prove yourself that you know to talk English. No. Ata betenga aigete mukae ne kesongo. Atienda kubori. Timeti kesongo. Nabako nyore nyaroki ndabusa kabisa. Yanje to mumure dark skin. Nabako nganjo metindameti kesongo. Yeah. Nabako nganjo. Simbo. Ndameti kesongo. Nabako mbroyo. Usanjo kolana kilikuwa. This is the exact color nganjete. Korore. Ata benga I love you this. Let's go train. Korore. Wangu nama train na chichi doro chanya ko mwaka aka. He can actually speak, but he cannot go with that thing to address serious people. No. And again, the other way around. The other way around.
nabora abo musongo oje se brand kora ako kane Taibo. acha osose ka ako Kane. kane wekere gesimbo gianje tote bana uino musongo ulingi musongo nabarangi chirenje brand kora mokane nabara chire father emokane anyore gesimba kimwanje It's true. gabone sada tukoto tenge gesongo ora siganero sokoro kaya ko mundu nabago siganero Si basi kale. yani grabo siganero grabo siganero okay katato okonyoma the end deal ni gutoro mokungu nabo kwega nabo siganero nabo ko mofozi Ponti anaba. usina muko atonyora abana mutanyoma ini Hata betenga. Monta uitwase kyabansimba. Mondo mnyokoso mu abande kyabansimba. Nokora kwa nokwalenga gukananga talia rose kanito so uitwa kwembande. Na kiruja mangana. we start from Simba ndirima tengi ale gocha abantu bone balingi kuita abantu balingi kuita ba yake biboko Bakareta chikundi town. bakaretera chikundi town abageita tukateba naye bono gambo olie gentekemo brand arajanga ake brand ajalo ka next naye usino mumuromo kwata Bono. Jira mutoma. neba no oli omutome cameraman omutoma brand ajanga ake next ajato kinayo naye moko bere komo ngomutoma Ikomote amunyene chiguni ningo town ya. chikuni aye chikuni nere ngende kitolo kobisa tigango tebe gentekemo egento inki akokera kire chikuni chiko kono litali kwatoro inki batale kwatoro roseko. That's the question we should be asking ourselves. Inki kere gune wa kromo ndo kwana Simba batari kwana machoko batari kwana makengo batari kwana na nembanda Inki chang ya 2022 ko mondo bakoteba Simba kuri 2022 gocha it's high time abantu bento komanyanga ki oboke bago baruseti gocha bagatirimo kamata bagabona bagoperate igai bintu ngo ko babire different even if you have power omongwana gocha kwekerwa asegete osunyuntu poko kuminga ki ninjo murai nakwa nabo gotoita nabo kwa kose ko mubutoro mutu nabo kwa kamukwa omorosi amaiso nabo ko mutoro koboko lakini gocha ko bwatu ekona wa kwa my friend oninche angu sitole ande abantu konye bana ndiko kobera rugurari ekero kore tu asigite tiga koranga kwa bere kigoko aba isi bako ge chukuru nyamira una nyamira metere bobe nyamira ari kwa kuchinta cho nyamira chukuni gago umuntu gago ne chukanya kwa bachukunya agotiga bamanya gocha kisi county aba isi bage chini bama chiko chima mega mutuntu totebenga igwe vijana nyamira toche kolinda busongo ayo mogaka keko batu match vijana beru nyamira keko batu match aba isi bako mnyakali metegoro ba makolio chintenge chiometepa efirimbi amugiguna Mumbro ultimate was saying yara manyoke. I'm saying it just for free because umetekero muntu abate democracy. Anako konyora SDM nakajeliwa na hali hapa ndo very strong. Ine rege ntokoroka, ine rabono. Ine politics. Vuta ni kuvute. Tubishane uyo no wale kaiga totebo yo makumba. Iga na nje brand koro yo ngomo. Igo che dias tika tali story yoko ba katwa bateke maene mwaranga ntobu ati defender mama yako temo kele mioro amele to ke Nairobi tore those are different communities abaruya na betana na bagere still you abata communities kan ne bechira kwa kire chukura but imagine of association hapa uko ita bana ba mino ekesa kwekemo mokurwane ekesa kwekemo obesana oroje tutebe gari usino moruye okombure ne garu oitiro mwana minto bagusimba koigo but imagine no gwaka brand kora kero mondo nake gusia ko oitire brand kora kero bagusiba mama tingo oitire brand kora bakwange timonsipi tokole misa twachirege interview ya mukua twachirege twakorere interview ni yekemene ndogotebya abantu ekemaine mbabasa koge chigwa bono ngo chikwatura abantu chi Sacramento bali bakonya koleta chigunu cyanyu gutwita muno twegure bonega mutete gwakose ko na brand kora ndobaganyete tugucha somurango ino oyo maso yo mo amina interview yalire nseseni agipadi na sesini yo mburoyo agendere ko bomumburo muya taba sokogota
anyora omusubati omuya matiang'i gakwire chukura nande tabasa komera chimbuche. Amina. Very nice.